Gusii. Biamano mwanchu muri Ndizi TV nande nigo cyaragire Chinsa Ikomi cyabona maraba kango kware ni asemesa ya mangana maya iri umana yanda wateka ime na isiko ya usino kubalikwa na ikaranso ike usira chinga kichao chabena Chinsa jigora mayana yanda korakana ime na isiko ya Gusii koru irianyi moja sugusu amo nabosongo ikabono ekorengana ni wisara yoborendi waime mawasiri borendi waime kidore kinigini gaterina aba Kenya chiribu emeronkebere na babere chimi isano na isuto mirongo tano na batano babere nigo banyarire bakorusia chi passport yabo asicho bisye serikali anene kero konyora ba Kenya ba muchubuna nigo bachete na kosaba chi passport ichikonde bagachitiga asichinsemo echumura ibwense Dr. Wilmudo no arase county ya Kiambu ekerandete kuigura amagendero au ase county eyobo igo mokonyo erigatika shawa nigo arase county ya Isiolo anekera wikirana asuma yigo yomo wa kabuya ase omori kyobotambe ase serikali ya Kenya kwanza yungati yale ndokoragana imeneske usigo ngo kobole obenanje Ikomi yakatokubaterana betrona mokera ene kibuna mariogine chibichago ikire asenjera ya bene gose nigo kwenekia mariogine chibichago chira asenjera ya bene iliane Brighton Makori. Tiabantu jaguru ase ebungeri ya South Mugirango ase kobwatikana no commentikana kwebikora byoboebi asensemeyo anene ase kinyirukia bumagena Nyamondo ime ya South Mugirango county ya Kisii ni wono chinyomba isano tyanyatiko sambwa asensemeye kera abanyakinyoro bairete dijika samoka na gosamba chinyomba echo anene kereka gerebuna ebintu byoboebi nigo byarenge ase chinyomba echo boigo egento kerete abanyakinyoro bakagechumano no mukagiro yomo oyonyaraga kobekwa byarana abanyanyimbo kolende agabwatokwa nanda kairana ase enseme ibono abanyakinyoro nigo babolire serikali ikwenda kibana nkobeka baro borendi boisaine ase enseme yo nagokora oboke bago no boibi obwagendere osibaro kene kometakana ase enseme yo ime South Mugirango. Hivi wananchi wanaishi kwa hofu. Vile uhalifu umetokezea, hofu ambao umekaa kwa wananchi, huenda kesho ama usiku wa leo ni wao huenda wakatolewa ndani ya nyumba wakanyongwa na kuuawa, maybe wakifikiria watu wako na pesa. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu ingilie kati ili wananchi wapate ulinzi ufaao. Vitu muhimu ni vitabu, laptop ambazo ni computer, lakini baadhi usuri tulifanikiwa ku recover laptop 11, lakini zingine bado hasijapatikana. Ndio maana tunaomba serikali ikafanye uchunguzi zaidi kupitia kwa wao washukiwa ambao tukaweza kurecover hizo zingine ambazo hasijapatikana. Ekeraba MCB county ya Nyamira bero biretiko chukwenda gukwana ringana yo kumurusi obisyo mugabana bwe county yo Amos nyari bari tukajumaine nigobona barai aba baendete wesoke na kobori abo MCA abo no mugabana oikaransense na gotwaro kwayana igoro yinganeyo ababwangu igokwanenganeyo no munyakerobo Interfaith Council of Bishops Obedience Pentecost Church of God Charles Agwata abono banyarire bakobori ina okuigwana ngati y'umugabana na ba MCA no ikaransense na corona lyagende atakero korwa hasi county yo ya Nyamira baigo nigo banyarire bakobori umugabana bwe county USokya na kwiraniri amamochari ayu abekeirwe na ba MCA bwa hasi county yo ya Nyamira baigo nigo baborire abasaye wetanga gotumekwa na bana siasa hasi county ya Nyamira ende koleta lyoroche na gosalia binto asensemeyo. Kolengana buna Nyamira yaito yabeire ne chimoso nchigenda takobanga impeachment yabe yo mugavana egasi yaba MCA ndo chengana abo bagendete ne mirimo yabo kyara oversight ne gasi yabo so nara gotebanga nega ne irie abantu banyamira to chamo to twale voice yamo aso montako anda bobe akani gobuna bano gavana onye gakanda bobe ne erga ne iria Chinsa tabantu ko bayigoro a Chinsa bagerana na ba MCA bagambe
egere baikere richibu aba MCA baito nare kubatebi ngari engakieye mugana iri kwe orokia ngane kene timuri asama ngana ayo gusaria timware ngasi kibesa timware ngasi okuguru obo chungusu babana to twari chibu nagabana naye tene no eresa Nyamira nga inkigesaregete inchwango karuange sechi obisi yao otenene no enase orosie barasa okwanere byongozi langelianga abantu stakeholders mbero obatebi ngaki emechando ye county ye neregiyeye bono urebisa utarikorolekana ngaje abantu baramanyereza omorikyo botamba sewisara yegisemi berio kipsangini gateruna serikali ya Kenya Kwanza ne anene asiwisara nigendeta kobeke mrobirio na gosire mrobirio awo yegisemi sense ya Kenya kaukwana nene karanyorana nababwatani begisemi korwa sense ya Uganda oba chire kurirenga kense ya Kenya nigendeta kobeke mrobirio anene sense meria competence based curriculum CBC ni adena ense ya Kenya nigendeta goikirania machiko sensemo yegisemi ayuago jikwene kuna gisemi jingo sirujiro cha samatuko alebosio that will our teachers be objective when they are scoring our children on school-based assessment. You know, there was a lot of fear, but now out of what we saw is that there is quite some good work that our teachers were able to do. So what we are now doing is to continue building the capacity of teachers in the way that they do assessment, in the way that they do delivery, because there was slightly some change in the way that we do on pedagogy, because now it is more centered on the learner. The teacher is playing more a role of a facilitator and sharing of knowledge, and where we are trying to expose our children to a wide curriculum that prepares them into taking pathways in senior school, because when they go to senior school now they'll go into pathways either of social sciences, STEM, sports and performing arts. We noted with appreciation that there are efforts to integrate ICT into classroom practices. We noted the alternative pathways provided for flexibility in the curriculum implementation process to ensure that learners with different abilities are catered for. We have noted that the integration of community service and pertinent and contemporary omokonyi bumugabana bwe county ya Meru nigobona nyariga kwera aliagendete gwetera nene kerate biruna niga beire kagosumwa no mugabana bwe county yo kawira Mwangasa asewe kabona taranyora omweso onde bwes korene niga tebirina mosacha macha korera igwa kirwe buna terina oremere iria sumwa koyoma abero bis korende bono ya ikirenga ki agokwana. When you see a Meru man getting overwhelmed with emotions, it has not been easy. It has been a 1 year tough one for me. It's my government. I've tried to cover my government's nakedness until we reached 1 year. I think I started talking about the challenges that I'm facing as the Deputy Governor of Meru on 25th of August, 2023, 1 year down the line, having confirmed that things are moving from Ekiombe kia Wildlife Research Training Institute nigobono kia bekire meroberio na kubata na serikali anenga kiraji korenda chingi tichoro sana enga kiembure nyinge ekagiri gochukotwa asense ya Kenya. Dr. Patrick Omondi na mudhani monene bwe kiombe kio nyare kawa teba aliariba bekire eri gochukorenda chingi tichoro sana kirembure yo ekagiri gotwa. Government is already working on the El Nino mitigation strategy, and we will be part and parcel of it to provide data, particularly coming from this conference. We have gotten quality data on the pattern of movements, distribution of wildlife across the country. We know where they are real time. There are technologies that we have we are using to monitor long-ranging species, wild dogs, cheetahs, elephants, and
we'll use that data to also provide it to the task force that the government is establishing to come up with the mitigation to the impact of El Nino in the sector. The Wildlife Research Training Institute has now developed or has the molecular biology lab that carries out work on DNA, both for the bushmeat. Abasibwa asechichera aho imeyense ya Kenya nigobono bagendeta kubekirwe miroberio yugo chikoba konya asoko basira chinsemo aho edina barabanyare bakwegendelia na kubeka gose kuire miroberio ya serikali asense ya Kenya gose buna Asrafan hamo ne miroberio ndeka kwano muri botamba se wishara yo ya correctional services nigatena ayana serikali ya Kenya kwanse begete aneko inyora no inabasibwa asichera aho exploring possibilities of expanding these workshops in line with the presidential directives of growing the SMEs, because we are hoping that our inmates eventually can become entrepreneurs. They can take advantage of the Hustler Fund. They can hopefully be engaged in the CAIPs that are being set up by the county governments, as well as be able to look after with the goal of looking after their families and Omurai wense Dr. William Mutoni gaterune serikali nigende kubeke miroberio aho anene okwagaja chichiro asti county aho ekarabo gatere nigo baenda kubwatana ne county erigokora osigukiria magendera chinsemo aho kaukwana ase county ya Kiambu anekero atara na gocha kimiroberio aho ya serikali buno kwagacha wechpara okorora ngakia majatakeri kubiko ase county yo nigatena obokalio buya nigo bore ase serikali ya Kenya kwanza na ndemiroberio nigebekire ikiranete vile vile. Mbali na hii soko yenu ya Kamwangi, tunawajengea soko ingine pale Gakoe. Tunawajengea soko ingine pale Gatukuyu. Na tunataka tuhakikishe hapa Kiambu tumekubaliana tunajenga soko zingine 20. Kwa sababu tulikubaliana na mama mboga ya kwamba hata na yeye atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, kwa sababu kazi ni kazi. Nego kanatikuo. Sinamna hiyo. Kwa hivyo tumekubaliana na county government ya hapa Kiambu ya kwamba tutashirikiana national government na county government tuhakikisha kwamba soko 20 inajengwa Kiambu. Tayari soko 11 tumetangaza kandarasi ya ujenzi, tunatafuta contractors na wataanza ndani ya mwaka moja hiyo soko yote. Omokonyi bumurai bwense rigatika shawo ibalenge nomurai bwense bono konyatara rwa bwenda sensemo ya isioro nene nigate abuna nigo bagendete kubeke merobirimi ya yogo siro boremi asichinsemo aho imeyense ya Kenya asate abuna nigo bagendete kwenekuna bali bakwire nibo yabaremi bari guchikoenda koba ase okunyanyasa gose asokoire nibo yabaremi. Tunafanya mabadiliko kwa mambo ya kahawa. Tumekuwa na mkutano leo asubuhi na rais na ametupatia mawaidha ya kutosha ya kwamba vile tutapata soko ya moja kwa moja kahawa yetu tuende tuuze kwa wenye kukunywa kahawa bila kupitia watu ya katikati. Hata hiyo watu ya katikati hatuna ubaya na hawa, wakija tuketi chini wakubali kulipa mkulima mzuri, hakuna mtu wako na haja na hawa. Mambo ya maziwa mumeona bei imeanza kubadilika. Pale KCC sasa ni shilingi 50. Mambo ya chai tumerelease bonus wiki hii ambaye imeongezeka. Kwa hivyo tukue watulivu, rais halali ameketi chini na mawaziri na sisi tunaendelea kumsaidia. Nikimalizia nauliza watu wetu hapa katika mlima Kenya, wale ambaye rais ametupatia jukumu ya kumsaidia, tuweke bidii kwa sababu sisi ni watu ya bidii. Sensemo ya yomugabana bwe county ya Kiambu ni ganyaraga kote abuna okoiro gwe chindemero na manyantenge korwa senseme ina iraire amagendero go keana go chindemero chikobora chiria emeroberia serikali rabekwe ase enseme ikorende murai bwense ni garu go chika go chiase abatendi be serikali kwene kuna chindemero chinkwira na chire ejachi okore meroberio au ya serikali. Hapa ile mashamba ya serikali mahali tunataka kujenga manyumba, kuna watu wameenda kutengeneza titles ya ukora. Kuna watu wameenda pale wanajaribu kupanga mambo ya kugrab hiyo mashamba. Mimi nataka niambie regional commissioner hapa, wale wakora wote wamevamia shamba ya serikali wamekwama pale waondolewe.
Sisi tunataka kujenga manyumba, hawa wananchi wapate nyumba kwa bei nafuu, kwa sababu tunataka kuondoa slums na tunataka kila mwananchi aishi mahali pana heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa. Kama governor, shida yenye nimekuwa naye na vita kubwa ni wakora wenye walikuja wakanyakua ardhi. Your Excellency, pale Kiambu ile mahali nilikuonesha ardhi ile ilikuwa 4.5 acres. Tulienda na watu yako na contractor. Tukienda kuitisha document nusu imekatwa na tajiri mmoja. Your Excellency, kila mahali hata tukienda kujenga hospitali unapata kuna mtu kiongozi wa zamani mwingine alidanganya watu na matajiri wamenyakua ardhi. Kilio yangu imekuwa ni hiyo. Nashukuru vile sasa umepeana nguvu. Watu wetu county commissioner na regional commissioner tushikane hivi. Tumalize hivi. Aso korira bono umurai w'ikiama kia Wiper Kalonzo Musyoka baigo yora somo bwasi mioro moja bono nigatere na chinga kichiriense ya Kenya eganitie kanisa mbono egekugerna maganda de gusongerera ense ya Kenya takire amasabaka okwana sense media wothe ime ye county ya Machakos ya somo yogoyomo we kanisa nigatere na bono abanyakanisa batakire basabire ense yitu ya Kenya bagekera basemerete no bachigo ikabosyo we kamati eri gose dialogue by Brighton the committee aso kwanera halina barbaganeti abekwe asamachiko yense ya Kenya. What was happening at that time? Wakati wa sikukuu ya Pasaka, we listened to you, the church, as a voice. If my records serve me right, we'll be waiting for the representatives of, I think, the Episcopal Conference on Monday or Tuesday in Bomas to receive representations on how we can put our country together. This country needs fixing by the church, by all of us. And if it is a country under the rule of law, but above all under God, then it behoves all of us to live together peacefully. Hayo nona ararenga ye Chinsa Ikomi kone nyorage koragense ya maya wanoro chikonyora yu amana mangi wanandete watika imena isiku ya Gusii na ukuboli kwa nagendera kuligiri Ndizi TV na robo ansuma Gusii hasi gerebo siongo nyoroli na Captain 001 Demo Steven akuira asense mechikosoli ndo mayana aliagendete kukolekana asikosoli anena joto mayinga kibonense ya Kenya ya njirugo jiko oroberia gose kuharigania African yo mwako jirubene meronkeberi na isano ibere ayo nyorona Demo Steven asense meyo ya jikosoli etu abadere na Petrolina Makori yene kuna marigune chivicha goje ra sinjera bene eriane Brighton Makori.